ya sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar Nabi Siti Fatimah binti Rasulullah Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasulullah Nabi Muhammad junjungan kami ya Maulana ya Habibi ya Habibi kami kemudian hari ya Maulana kami kemudian hari jika engkau menanti beri syafaat ya Habibi kalaulah kita engkau menanti beri syafaat ya Habibi ya Nabi ya